Mayam Bukram Zare don't improve impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butam Nokchari. How kiba December ki tang mapan ngasi digi numit mari ni gi mamang da haiba tare natraga mangani harsu yare hariba tang mapan nasida Senapati district ta Manipur state government gi akoi cabinet ki mifam si anirak subuina Senapati district headquarter ta pangthokre pangthok pasida maruina handak ki December ki mapan gi kugi cabinet na lawkhiba warep sing gi manungda DZUKO Valley si chatpa matamda matam yamna changba du lambi ning thina leita basi semna gudam ta within 4 months tha mari bhogi manung da ta April bhogi manung sida lambi ma maugdagi DZUKO Valley taba lambi kilometer 35 sang basi samgat na bagi warib laure habi wapam mama media da circulate tor matung sida ngarang December ki tang taraga humdu sida Southern Angami Public Organization SAPO haina khangnariba aduga DZUKO Valley ga thangnana koi Mao area ga nato Senapati district area se ga tainna laiba Nagaland gi koi music habitat ma koi organization Angami Southern Angami people public organization ai khangnaiba SAPO na claim tori marina tori claim si hairi ba koi DZUKO Valley amadi masigi akoi bada kundari ba missing na Southern Angami gi age or matam sang na nising matok matam dagi lerla ma koi traditional boundary bu respect to view ikai khonagada bani aduga masreida Makogi ayaba yaudana natraga kogi Nagaland government ge ayaba yaudana kanagumba organization natraga miyoina individual na sangpa targati madugi responsibility masana du maglauza gata bani masi permission yaudagadi sangbi yaro habigi wapum si amuka na pungduri aduga haire mapum si makogi lamni masi makogi lamni haiduna respect oba miyoy singbu makoina su respect obi haibna singbu wapum si amna strong oiba message sing pungduri marmaduna हारदगे दुमक हारी बम मफम DZUKO Valley si makogi customarily makogi lamni haiduna dum claim taruga lakpani SAPO nasu aruga kogi sayo na sayo batare Southern Angami ko youth organization na kogi organization macha masu leiri batare to hari bo organization ani sina dum claim taruga lakpum mafum singni to mamang da tongan bi incidents mayam thokre DZUKO Valley da tracking chaluba Manipur gi tracker mayam ma phara ga soi tawlaga masi koi Southern Angami ge lamni hadna soi to honba na chingba duga mamang da 2018 ge sangai festival ge serga moina mioi taraga manga sang matam da nipan si langmai chalakpadagi akoi gi Nagaland lom thangba DZUKO Valley ge site ta sangsil ubadagi makoi nipan se phara matung da makoi bu thadoro nobge da makta agreement ma sign to na ki bi wapna chingba yam chaung lekre agreement na du sign to matam da hairiba DZUKO Valley si sigi koi custodian si legal custodian si SAPO amadi sayoni haidna hairiba chi da su yana thoke bi wapum na chingba koi impact news to sukhana lekre kram haina Manipur gi koi government gi minister ama yauna hariba sign tono basida yathom ibno legal custodian se makoi oigadam ne haina kam yathom ino habi wapna chingmu sudumak question se raise to khibulere du nauna muk chahi ani gi matung se exactly chahi ani gi matung se damu hariba wapum se nauna namu thole DZUKO Valley da sangya haiba targadi Nagaland government gi targa SAPO dagi han ayaba logodabani habi gi wapum manabuduna Manipur dagi reply when hygienic se SAPO must know DZUKO Valley is in Manipur. DZUKO Valley se Manipur da lai habagi wapum si SAPO na clear way gadab ne du SAPO ne hujikso dumag DZUKO Valley se makoi hai na claim dori manadra kenari pa point of view hai batare masi mata sida khana ne dung tang si impact news ki Manung Hutna ki throm lengsin do lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Mao Union Imphal gi advisor oza Sani Alexander Mao ni oza Alexander Mao batam nokchari welcome to the show appreciate you joining. Also joining us, United Committee of Manipur, UCMG Secretary General, Khuraijam Athouba Neto Busutam Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining to Ahan Basi, Oza Alexander Mao Oza SAPO ge site gi time and time again. Adumak hanjan higher labor wakumni, DZUKO Valley se makoi lamni, DZUKO Valley and surrounding area the labor miyam nasu, hardagi masigi wapam se yanaragal laktana akoi peacefully leri, adubo masigi against the lakta ragadi madu koi lem tharo hamna singbugi warning habataras mong da makoina press note se thadori handa ke matang su marwena handa ke se Manipur state cabinet na Senapati de lawge bo wapam hai batare kilometer tala manga sangba Mao to DZUKO Valley ge lambi ma sangba lagani within 4 months haina lakto ki matung da sigi SAPO ge reaction se lakum mali SAPO ge reaction se kadai phawba Mao gi miyam na or ge Manipur ge miyam na respond to to I kadai phawba ma koina toriba claim se legitimate way ya na haibingi nataga ya diana haibingi kamai thabingi handa state government ki cabinet minister kun ada miti phamlaga lambi semse haina decision lore habido I really very much appreciate togaduni toba late it is too late also in one sense previous year di gesum to khrabji jam phad bako or thesu thengeba
adugo hoji phoba makhusu intention da dum semge hebdu lerebina I appreciate very much aduga hoji jango SAPO khoina iriba khobar du ngasi pai ai so pai para wakhansi phajan khale SAPO si makhoina nahasin khara leko ahansin khara leko adu ahansin duna bata baga makhu bata ba khenaba mleba ahansin nadi their root life history khamba mi khara leba adu khara life history si phajan khandaba hoji jango aina akhui iriarum da koira chapam tonda visema khundigi makhui visema tikel haina visema si hetta ka ba mofam danin ko makhui khel mi si akhui jo amara akhui da hinge haina makhel gi aduga keno sajobagi nung aduda ira thameba aduga khonoma si one of the biggest zapu phizo khunebo madusu ira thameba adu hoji kohima tu jingo vema khel kohima kohima barabosti nebo makhusu ira thameba adu hoji jengo visama do hoji visama khuna chobden ko aduna asingma ibusima ko chuma kedim baptist association so adum ira thame mari manga leko makhui ahansin nadi ma dukhan laga ai khuso amaraji asida hingla chapani ai khidi ai khu chakibni haido ankadu leko adudi zuko sibo makhun ai gini natraga adum to hebdudi manga tagi natreba ko akhui chamin lemin naraga adum disperse to bne ko adudi mupudu kananu question tor kanda the original do mupu natro waribu ko original tadun adum migratora amada chakra dusu aina sida leraga america da amo la hena america do gini hena hoji suppose ko kikrana ai isri da chakena chapal leidina ko adugumna chatadun demand to bodi jade ko aduna makhoina hoji zuko je ekui ni na iriba makhaisi makhui in the sport da chanlaga boundary phajan khandba khaso ligini lam sangna asidi ge si phoje kui ni asidi si phoje kui ni na khuna sum ulaga ko toba adudi gi so believe toba se jaiba aduna confusion la pasi adudi gi thorpani aina khale ai go khandri go na tabi de real makhui gi hora phomdi disperse toba je ekui mau ma kheldi makhui len chapni ba makhui history jaiba do makhui masama ira thameba ko aduna ekhui karigi damu public asum khanaba chainaba nungana thopra heraga asi ekhui government gi mistake amasul de ai wakhanda ko from the very beginning ekhui na but chala lambi du phajana ekhui manipur side gi zuko for jokradi no conflict no dispute will become there haji joraga turen sidiga si agini turen si magini do phajan clear cut legini ko leba adu isu chin khondigi turen case men erectora turen chen mase zuko valley joraga west from the direction chakibine ko adu chakibadu this side is our that side is theirs clear cut lebine ko aduna asida ekhui mupu na chalaga phajana ekhui darsna lambi semkro jokro makhusi lambi semo jokro amana madigi tikke kala chambasu darkata de aigi khushi mai khushi adu adadi boundary du turen du na leribin ko natural boundary ama leribin ba adu khanani actually teba adu di because of our weakness ekhuina shem da ba ekhuina luck uiba adu nei natrabe ekhuina phajan semri kesu kai deb ko adu na asumai thamni okay occupation hai batare natraga ko gi presence ama manipur gi lenga ki uiba ko gi पुलिस की आउटपोस्ट भी और आईआरबी की बरो मणिपुर राइफल्स की एमआर की बरो आउटपोस्ट लेतबा टूरिस्ट सेंटर लेतबा लंबी सीएम ग मतम साना लेतबा से मरम होरगा कोई मणिपुर की ने हाइबद प्रेजेंस से इरे लेतबा कोई मावगी प्रधान मर मरक चलु बनतना तो नत्र ट्रेकर सिंग लागा कारो बनतर से द प्रेजेंस से मणिपुर साइट की इरे लेतबा मरम होरगा सापो ना हारि मफम सी मखोगी ने क्लेम तौबा ग नुंग न चिंग कया मा इसलगा युंगजलपी फेम लाए हाबी ओहम दुने दुबो आई अथोबद लाच मतम मखोइना क्लेम तौरई सिगी legit points in makoida mayam lairabra sine koidi mamangi tongan ba thodok mayam am da haiba tare for example 2017 gi yam chawb incident amari jun gi tang manga the world environment day ni adur matam dugi koi forest minister na tracker humphuni toi tha matam da hari ba tracker humphuni toi si kumdharak matam da hari ba ko zuko valley kumdharak matam da makoida soi ta hola talaga thadore hetar hari ba lamji makoi gi ni southern angami gi ni herga amai ta udna 2018 gi sangai festival gi koi mi traung asalo gi wa mai tar madu nipan mai chak pud gi son chengel bu pharu ba makoi thadon gi da makta manipur government gi cabinet minister yauraga soi ta rum matam sida legal custodian se sapo sayo ni hane ye laga lahu buna chingba mayam ma yaw khrabnina hojikti makoi da document mayam ma collect taw khrabagi wa pham lerak pana maram oiraga
ngasi gi matam si oro kan sida ko lambi ma sem ge ha matam da hojikti juko valley si legally makoi gi oire haina claim tor pugi mong da hair pum tor kariguma masida sapo gi aya ba yaudna traga nagaland government gi aya ba yaudna sang targa di madugi consequences to masana puja kadabni happy wafna sing musupali kamaina wafna thabini makoi da legit oiba okay hetare points mayam ama score leire na khanbini bra koi manipur government gi asoi ba manipur gi asoi mayam am su legren khanbini bra kamai thambini yan han bada rajna huji haibi biduda taseng na moida legitimate right ma moina claim to buya bagi paripuri dagi putharak pa dung loba moida rightful claim to buya ba moida dugi proper madugi koi reason nama natraga condition nama leiram taragadi 2000 sa heavy maina 2018 da sangai festival gi trip chalu bada pharaga moina maduda nasana accept to gani ya halise madu toru moin khale okay moina masi torisi hana moida basis leite moina claim toriba only moina claim to ya ba por habu ekoi somdagi juko valley chat ke habu matamda Nagaland state power ga makoi gi jaga sing du power ga du dagi chat ya da bagi passage leite banina adu chat pa du da moina ticket ka kwama to moi jaga power ya na moina adu mangai re but juko gi ladiba exact madugi area du da 230 manipur gi oi habu simadi already masidi define to ga leiba potni state ki koi gi political map ki manung da dum chal ga leiba mao gi leibi ba miyam na already claim khang ga leibo ji oja sanina hai duni mayai da cheliba stream duna turen duna dum khaijar ga naturally maduna boundary oiraga dum other side duna Nagaland gi oiraga songi side achouba saruk duna 2/3 of the portion duna manipur gi side oiraga leiri ne hai tare aduna maside sida 2018 daga tawri dudi more or less under duress da state government sponsor tawra timam tharure tharu buduna somewhere mai horpani ne kenom tawna chentho uraga moigi mission na custody da moi custody thamjalura kanda mission dugi safety duna hen maru oirakpani na aduda khana chen na mungna tawru kana diman state sponsor tawru ba kenom oibani na yaraga din dum chalaga themaga phare kaino kaino noi haido hairaga dumeta tawai wani maduna hekta legal document oidana adugi thodokuna juko sei Nagaland gi oikrena haibududi ai oi yadong mande adu moigi oina di aduna ga moi claim tawna na bagi better kano another akogi kano ma reason na mo hapse le ka khanjar bi ai khale atopa mana juko gi si laktringe da juko gi si hojik torisidi oja sanina haiduni state rasan su haire state government na hojiti akogi on territory degi akogi on access ama tobu yanana ba hojik phoda maximum juko valley chatpada visitor attract torisisu manipur om de chatpa mi siam yame mam di juko si akoida emotionally attached to ba akoi mi sing na ayamba juko si yam attract tawjaba chaning ba jaga ama dum oye ba anu chahi gi dum akoi ritual oina dum trekking ase chana bagi kan ma koi hana de dum lakrabane machi thaina mamangai degi koina ipsa yorop da ipsa gi hana gi leramba leader sing na mi chani gi chong gi chatna si jam tawre ai tare aduna madugi ama culture ama leijakhre adugi potu hojikti manipur gi territory dagi manipur gi on passage road ama sema kanda state government thabo paikhala tawrani hai kanda angami gi natra southern angami people organization gi moina juko da moina tawreiba development or moina claim to reporting do insignificant oira ka dore mamdi ekoi gi on territory de ekoi gi access ama la ka dor mnina adugi situation sida moina madu counter tawna bagi propaganda ama tawbune na adumain lawe adubu luri badi propaganda tawhli sikai gi no sine mi amana ekoi gi leba ki lamse mi amana hekta dum claim to bu ya halisi ekoi state government sigi magi conviction do state ki territory sigi oiba concern ama lakpa kanda moina kayamna sincere oina thabak tawrige asuk kuirabasi hoji hoji chumnagi interstate sigi to se international boundary manipur gi exact akoi gi boundary si karai de karai bong ngasi bo resolve to ngamdana chahi humdra india da yauraga independence pa ko chahi humdra sura pa busida ekoi ngasi bo masi lotion ngamdana le masi chahi humdra si nomagi ekoi na fit tara tara dang nakai senga sum chala bauda loiramani manipur pura round chat thungamani hai tare adu hoi torumde hojik so dum unresolved mamangi koina se 2015 gi keno da april da koziri gi mung tawre koziri si da mo angamina claim tawsan da mau me han singa tawna chatna khana na ku thongna ge tawna tawbudagi madudagi moina counter nen tawna moina mi gi mau gi
businessman मैम करी मैम दो नागालैंड को हिमा दा चच्चदना योंजरम सिंह दो मोइना रोय थुगाई बिदना थिंजन बिदना तौबदगी ngasi इम्फाल दा माउ मार्केट सही मंगा तौसी चथर ले होरिसिने सिजु मोइना मतम दु दा कोजिरी दा फॉल्स क्लेम अमा तौबदगी थोलखिबा डिस्प्यूट नेबा अदुगी पोतु ngasi सु मफम जाना रिजॉल्व तौरबरा हजु तौदे तुंजोय गिदा रासन सु साइपन रे तुंजोय गिदा लेखरे सोनाकन इंटरनेशनल बॉर्डर दसु मैम मु लेरे म्यांमार गे कोई तौनबा बॉर्डर पिलर की 81 की लेखरे मखा ताना सोनाकन की कोई होलन फाई की अदेसु मखा की लोई लेरी मोलचाम की लेरी सिगी मैम से कोई सोल्यूशन दे सुमाय सुम थम लेबा सिमाय सुम थम पिखरबल लमसिदा स्टेट गवर्नमेंट मसी नाखै सेना लोइसन लगे हाबगी मोइदा कन्विक्शन म यावदबा अदुबु हंदकी जुको की सिददी मसिदी कोइसु एकोगी साइड तगे हाय तारे एकोगी कैपेसिटी दा मसी कोई माउगी कोई लेबिबा माउगी मियामना तौरपा मोइगी एनी मोसिगी मोइना तौरिबा क्लेम सिगी मायोक्ता मोइना लौरपा डिसीजन मोइना थांजलपा खोंथांगदा एकोगी साइड तगे अनकंडीशनल सपोर्ट तौरकांदा स्टेट गवर्नमेंट दा प्रेस तौरकांदा हाइले पोटसे मखाताना सिगुंबा डिस्प्यूट से थोक्तननबगी रिजॉल्व तौननबगी इनिशिएटिव खरा लौबगी तंगाय फदब लई अखोइना लंबी सेमजले हायरकांदा होजिक सेमुदोइबा लंबी सिसु टारगेटेड माना पीरिबा अखोगी टाइम फ्रेम अदुई मनुंगदा थुना थबक ओंथोगा लंबी से सेमे सेमकांदा मीसिंगसिना मदुदा चंगागा अखोइना सर्टेन एक्सरसाइज एक्टिविटी तौबा होरपकांदा असोनाकन साइडगी मोइनसु मु मदु काउंटर तौरप याबगी खुदुंग चाबा दुम ओइथोकपा याबो सिचुएशन लाकनेबा अन अदु पोतो लाक्तनबा लंबी से सेम हौदोरबनिना लंबी से सेमगदी अखोई एक्टिविटी हेंगलानी अदु पोता कन्फ्लिक्ट थोक्तनबा मुक्नदननबा सिगी इंटर स्टेट बाउंड्री से नागालैंड का अखोई लेनरीबगी स्टेट बाउंड्री से रिजॉल्व तौननबगी इनिशिएटिव अमसु स्टेट गवर्नमेंट की साइडगी थुना अम लौरकांदा बाउंड्री कमीशन सेमगे हाबरा कई तौगे हाबनो व्हाटएवर तौरकांदा लोइसनननबगी अथुबद थबक पोक पाइखटपदो याम तंगाय फदेना लौजे ओके इंटर स्टेट बाउंड्री की डिस्प्यूट लरिबा मरुइना नागालैंड का मणिपुर के लेनरीबसी मसी once and for all have tare masi resolve to bagi mathau tabani madu tawda taragadi toina doina every year chai kuding samaina amu reminder oina sapo na natraga sayo na si lamje khoi gini aduga sigi lamje gi akoi bida laiba never singna loina masi accept tawraga laina handaki press note to zot ma kadmaina claim tawi zuko valley amadi masi gi akoi bida surrounding area da laiba villages mayam singna never mayam singna sina is all traditional boundary oina southern angami gi oina lera ba lamje makhoina yaraga leibagi damakta madu appreciate tawi madu acknowledge tawi habi wafnu sing haidi zuko valley gi area gi akoi bada leriba hai batare koi manipur gi lamjing da tariba koi mau gi miam sing hai tare miam sing sina southern angami gi zuko valley hariba lamje sigi akoi haidi zuko valley se makoi gi ni southern angami gi ni aduna साउदर सिगी हाइरे बजोगोबली अकोय बद तारे खुंजा सिंग नसु मदु याय हाइबसे मखोय द मदु की वाफम लई हाइब तारे सो कोई नेबर्स सिंग सेना नेबर्स आर एक्सेप्टिंग जुको वैली इज अंडर सपोज और साउदर्न अंगामिस पोजीशन मसी अप्रिशिएट सु तौरे मखोयना अदय दरदि कमाइना कोई माउगी प्रजा मोइना रि माउगी मियामना कमाइ रिस्पोंड तोबिनी वजा सनी दलाक चली neighbors to accept na ibudo makhu masana ibu ni ba okay haji akuna haide akuna haide ba teba aduga karimba aina karimba khodong cha dana at the duration da nang da toro hari nang toba tabne ba ai bu duration tum toro nang toro hari toba tabne ba aduna atum bada tabadu maduna mupu ure haji haiba ngamde adubo ai khuirom da ai khui territory manipur territory du lambi phajan semna changrabdi South Angamiga Mausu Kanaba Kasuliroba. There is no place to raise conflict, no jaga to complete. Conflict tebko. Okay. Adubo Lambi Sembi Drevi Nang in Kodia Lambi Semla Sunda Change, I am Makui Lambi Chala Chalabdi. As Nana in Columbia Hambadi San Chankren, Uro Chankrena, blame that Lakinebo. Okay. Adubo. I couldn't be Labi Chakri Makui Lambi to the Chatredana. Adu Makuna taste Lora, Adu Tore. Who knows? Makui lamdi chapagi dam tes lobra natara jokota chamba nam pungaso lere ain tes lobra adu khande buko inde valley do nana pungaso lere nimi aso lere madu pisa pira iba wibra khande buko bas bara tombugumna adu di ai kui khandre aduna the best is ai kui rom di lambi sem graba changraba adu di public so civilian si khana ka du si krisul lere buko khana ga so upale teba
waribo adu ekuna amorum da tawdrabina matam kuina ekui adum na chakke haraga mi yim khoda lan thola ko chapnina makhus hobaso amarum dari ko asasi hemang kreda haibak masu to koira salabanina akhoi lamne na khanjara bra adusu ubersi jaiba haidi ngoram dei sangabani starting nadi makhu khundi karedna bisamadi karedna adu makhu khunda chakre adu chalaga adum jogre adu starting da mamai dadi makhu di chakrabina asum da try kuire na makhu na adum haibu okay amaru adu lakine ba adu bosa akhoi Nagaland ge 5 wonders of Nagaland da DZUKO valley se makoi gi one of the wonders ne jhai aduga koi northeast ki 7 states sigi hetara ko sigim yaw da vida lemhori ba to 7 states ki koi maroi ba tourist destination amamam har matam da koi gi Nagaland gi na DZUKO valley Manipur gi na Loktak lake ana irakpa ai tongan ba tourism guide ta thena jai hetara moi ne claim to okay ado Shiroi no DZUKO gi sidi amna toina dum claim tawre hetara Mount Japfu da phangba rarest species ne na Shiroi lily se lilium mac lily yaw ya Nagaland da moi ju akoi gi angak pa state amane ba dum claim je dum pangtong toksan ba hitare ne adum claim tawna Tumjoi village ke hetara Tumjoi village ke ziri hariba location ase da mamang chegi aduga 2018 gi su 2018 su 19 su sangai festival to matam da hari mafum se da makoi gi tourist attraction gi hadi amogi December gi tang amadagina tara phaw pangthokpa akui festival haitare hari ba Hornbill festival ase gi part amoina moina maduda construction mayam to haitare police post outpost ka su laisale aduna moina sum laisala bani na claim su to ba moina su defective oina laisala bani na ultimately makoi gi lam oina makoi na duma claim zu tawi makoi gi su oira bra habi mongdune du makoi Manipur state government su natraga Manipur gi miyam Tumjoi gi miyam na su maduda ka henna akoi gi ni na mullo bu su ya da bagi position ama akoi na hadi Manipur rom thang ba boundary da lari ba miyam na adumak soft oiba natraga son na lei bagi mami ama ditaba ada duli kamai thambi ngi respond taw da bagi ni habi dori bra son bagi ni hai dori bra DZUKO se makoi nam khoi ni haina ekoi phoba knowledge tore neighbor phoba knowledge tore haina habi se ekui lambi si ekui Manipur side lambi adu jorodi makusi tangkai du nakui ni hena anu lector kini hari ko asum di nakui ni chumi hari kini ba adu ba hojik ti DZUKO adu ekui lambi chang debi na lambi sa basi yaro de usu u debi na ko makoi thole press note se ki matu di DZUKO valley se da kanam ta trespass to bira kan lambi sa adu di ekui government adu to de sere hadi lambi ma chakke ba krebo tret ma chakke da ko on the way that it ting kan jogani nung jogani turen jogani log jogani jaja jotte nagine ba adu sumi se chakere chakre ba ko adu na there may be any obstacle anything but me gita hura manate ba it is my own territory in my land I land ari an toni motor kana so in kotora adu da I bu affordability ba hagadability ba ko adu na I na age area adu da fajan torodi we have got another father mother Delhi government leadena akui kiri makui na adum usit da jam tore bdi Delhi government tumnu le kadro asi jem biro akui khana dore wari buko makui request oba jaina state government sa madji kiro debini unlawful activities hari be areas is the hari be jurisdiction asi da southern angami ki jurisdiction hai batare makui na adu hai batabni yes moina claim tawe hari be DZUKO valley ki areas is any unlawful activities by any agency state government organization individual na tarok tar gadi madu tawba yaro habi warning hai tara masida clear cut mo yisi sida thole maram matra koina lambi ma sem ga hamatam da government mo hari ne government organization and individual kanam to na unlawful activities makoi gi jurisdiction na tawba yaro hari ne and customarily makoi na hari se age old tradition mo na hari boundaries makoi gi traditional boundary warga lai maram matra masida unlawful activities have the koi state government na lambi sem pa ba makoi gi da mutadi unlawful activities oi have wa hum duni akoi na budi akoi rongi side hai ba adu makoi na din loina ma moi gi side akoi gi side lete entire DZUKO valley is southern angamis so maina claim tawri aduna handa ki matang sida karam mong da akoi gi ni haina ga akoi na lambi sa jelu duri bra na traga makoi na hari bo hum sigi clear cut pakum ma hana pi mathau ta bak mai tamni no hoi adu budi ras moi na hai bu di akoi na su dum hai bi ai akoi na su hayeng ai dum akoi yu sem gi piaram thador ke ba DZUKO valley gi legitimate 2/3 of the portion of DZUKO valley belongs to Manipur southern angami should not trespass if done then we will take befitting reply na adubu we are not the authority southern adubu southern angami moi authority SAPO di moi authority no they are also not the authority yes authority is the
government of Nagaland, government of Correct, Manipur. correct, correct. Equina Sagadu Bilambi Sisu, Equigi Manipur gi on territory dani, and Southern Angami People's Organization, whoever. Moina lag came to Mungam with the late. Customary law chanaba state amu ibanina. No, no, no. Adu Mogi territory dani. That can apply. Equigi political boundary. Hana claim tori. Customarily claim to ni Makuinas. No, Tobuse. Equigi political boundary me Yes. which is recognized by the government of India. Number one. Sigi Lady Pochiga, Moina claim to Riduga, Ani Duda, Haying Manipur government of the Moina Tingbangam Bagi, what came later. Then Moina Madu Yadre and Harakanda, Akwedi customary law, Chanadamina, Equigina Muk, Moina counter to get it, they have to come to the court. Quarter Lakwan the day was just an in Haidamina, Kamina Levino, Hana Kamai Levino, I will give Malakaneva. Aduna. Moina claim, why have they are not even the authority. Moina would do the Pang Hibane. Adu Ngang Haidana. A quiggy tone topodo. Adu de quay Tinder than a topodoni. State government, I quiggies, Labis have to go to Nasagadoni, Maugi Miamna, Juko Veli Chalaga, Moigi activity tobudo, Tuna Hogodovni, Manipur Miamna Chalaga participate of Don Tobodone. Aduda, Moina, Gadai, the Kamina thing do no. Moina Madu, legal in a thing a cadera, illegal in a thing a cadera, mob in a thing a cadera, I see. Hey, Moya do him Lakineva. I don't but Tanjadu Laking it, Hana resolved to one Akuna Harris. Initiatives will be Chamber Katanatana, dispute situation and Nabagi initiative to boundary interstate boundary commission Chemaga, once and for all resolved on Nabagi, one time solution put one initiative to state government and low over. When the young Chang Matam Queen have a low this year. I do just send it an idea. I'm talking about say Maugi in a soup, Mauga Angamiga, Sigi village, Anisigi, Oiba. Traditional boundaries say. Kadai da point kadai tai. Hujik lady ba Mao get the lady ba Manipur state ki boundary si Mao ki traditional boundary oibra natraga Manung da changjal laga Nagaland ni Manung changjal laga Khuzama. Ja Khuzamara. Khuzama gi portion da leba mogi adai da pillar ma yunga leba portion khara changaga kilometer 35 changa lebido adai do oiri ra kadai oigi adumta sumya akogi traditional claim na kadai bo thangna la riba koi village tanina akoi Manipurom thangba koi Mao gi side ki boundaries na karai traditionally karai bo no makoi gan karai bo ma habis makoi traditional gi si hoji khozama hai sigo mak khunsidigi first MLA kaba ma lebko first MLA mai min si kana hira husal ko bineba husal hai si sire sibam tonsida akhui boundary sida ai bo phumiro haina masi tumse Manipur ga Nagaland boundary mauga angami boundary ko bisema boundary da dum mi kuzam gi da ma phum greba phum ke badu kade da lebra herga hoji jang Nagaland gi police station ama leideno ko kuzam ha bagi check post covid ki check post to do madu digi kuzam mai khun rum da leba mai mum phomse adu check post phobadu akumen puste boundary da changeba senamda adu hoji TV hospital, Nagaland TV hospital ko, kuzam madal bedo, madu aku loina pernah nama lamni, ayam bedo ko, adu ahan sindu kara genta da bedigi, asidai kui sarge nak ku employment kerja facility pergi bedigi, makui na, boy hanya pirap tok bini ba, hoji aku mi adu da kunta bacang leh ko, adu digi cuma na cakap cuma tak karaga, aku mau marah tu shorten mau. Northern Mao and Ani Lego. I do a question of Northern that thing ever go. Northern Moduna, Makui, Hoji, Husali, Mompom the Diggy, straight to Emitata, Tora, Asumna, Akui Manipur, Asumna, Nagaland, and a Mao Bandri living about. Madu Potula, Adum, is the highest mountain in the Manipur. So I do. Madu Zora, Madu, Hazor, the Kodo lap never. Aduna. Padana lambichang kadi khana ngi kesali dia ayo khanda digo they cannot fight also aduga claim to be hoji man koin haire adu to haina ai koi wakandi pikuno I can claim even the son belongs to me numi sai gini ayo haiba jaiba but is it feasible or not jaga dara da chumba haiba gani ba ni bodi ai su ni ba jaina thoi micha sa gini samso gini haina haiba jaina makoina su claim to ba aduga hoji ozan habi batang sai gi MLA ama si gi bagi magi graveyard se manung dale hore even police station si phauba Makoi ki traditional boundary dagi Henduraga police station phauba sonda legre check post police ki check post husal sina magi boundary da pumbune ko magi tum hoji da dum lebo ko armai to dana claim to dana matam gi matum na gradually sum
Manipur rom da makoi lam jesum sangdore hai tare aduni and admai ta udana koi Zuko Valley su claim to udana matam ma koi thena jab 1947 gi mamang da di entire Zuko Valley se koi Manipur rom thang Manipur gi site le ram hai adu survey after survey tang asi di 30% of the Zuko Valley se Nagaland on the Sakre have you walked to Lair. My Totana, Mako some claim after some point of time, Zuko Valley, I am the entire Zuko Valley, Sumako Yadmo, and I see outpost Ama, Nasai Mungum, the Gisondo Laxel, best mine. Mako welcome Nasum shaking it, Matamatam Zakari, Blacky Odigi to the children. Blacky Ose can go. Big Siko. Padan Tapada Tuna Joydana. I don't, I could boundary to Makura, Toro ish. Tuna Blacky Odi and a tuna chowder, Lambi boundary to go. Okay. Other to hello to me. A quick state government to cry, I think. Senabda, I see a quick village the lady, Manipur Kaibaza, de Kaibaza, Jam Haredana. Kaibaza de Hera, I see the Kaibaza de Adujadro. Kaibaza de I am a fencing Toro Rebuko. The Great Wall of China, Maku fencing Toduna. A quick station of Cree, Athouba, Sahabuna, the Singa Changini, Lakia Changini, Waribuko. Hadantara spy Tamla Akuspali throw. Tamla Dum Toro. Idea Handaki state cabinet decision Tore Here. Makukari Malambi do Probangam Drudi. No part Hoteva. Adu Hagaigo. Be a man. Don't get it to me. Me to I told it, stand to the go. Adu told Maku Jamo. I could jinsi. Within 3 months, 4 months, I go. Let us see what will have come. Okay, 3 to 4 months tha ho matra mari moments da April haugi manungda nongju pantha laktre da nong chu dringa se da lambi se semhau rasi haibagi lenga ki planning matuda soidra su lenga na semhau da targadi matunu pathok ta patani nu pathok na any kind of koi SAPO no gira sayo no gira kana no gira claim torok targa su koi isha ge lam da isha na lambi sa jabani sabum thui habi hom dune do taseng na koi lenga ki oiba Tofum talk, not only Lambi Kaksamba, Mama, highlights, a presence of Maningtin from the Zuko village, Yamna Pajaba, touristing Yamna, Oibiaba, tourist attraction, or tourist destination, I'm with the Am Chauba, Mapam, where you see, Masiba was Sangot and a row and a lady, Madu Sangot Pipa, to the presence in Tinaland, Mamorina, security, police, IRB, OBI, in a MRU, outpost in Maningtina. Lehelagam station toro tham targeting asi even claim tori se torom da basu ya erga tourist ki toan ba ko guest house ne singma sabi targeti amuk ke hana satok sasin taw dan mi yamna adi business tourist ki business ning thina transaction se torok targeti ngasi ki situation so lam da bi Manipur government ngasi loriba steps yam phai hai targa so yam thingmale decision se habi wapum dunia maramdana taseng na akoi ki tawpum thokpa adu taseng na mapum du mi yam su pami base kamaina ko masi ka hetare sense out to be a total lecture. Lamashe, Highway, Zuko to say, yes, Raski in Konam later. You may declare from that, but you don't use it. Baron Len or Nashum Tame. Tanga missing to deal occupied the letter. When a Tamna Maru Crowns and Namakan to Motion Sinare, Doconto Bedo. Doconto minutes away. And I quake the Zukosi almost a neglected Chinda Budim Lauba. But Tabana di we acted negligence. Akoi neglect to later. Masi pobuda Jukosi Equina Equigi Saitagi, Equigi interest, Tabak the Pacate. Dispute work under no Machala Yoni and Nixala Yoni Wakrang, them Halaga Handam Core. Tiny Equigi, Paipugi, Lamcheto Yauri Haitare. Someone don't around by town, Tantoro, Tangsha, Singamasivo, where America, Hala, Monchatabdo. I like Lamdo Quay with the Kandabudo. Adugi, habit Amaquidus from Levy don't tow. And must season a drugadi. If we don't perform any activity, regular activity, and a drugadi poche dum aqueda mina claim to Shalakoda, Tongning Bopon by do. When a season the drugadi mina claim to Wungamoida. And a hundred the Equina su Equina Equigi Ladybell Lumsing systematically Equina secure to Wungam Drivese. Must Equigi fault name. Must Equina Maugi Anjin Tainavia. Madam Dicanoida, Hozik Lambi Semduris, almost potato farm ye amatak panam sangna motorable oirabane only akogi ching awang ba khara nung rocky oiba area khara khakta neba adugi khara steep oiba area do adu ka aga adu lanthok khraga di dum ka yamna kanu oidrabane phanamna lambi se changabane koigi hanagi minister thori leiding matam da mana tawduna lambi se phanam da di changjal labane ba adu adugi target changnin torom da masu bot ka gi daba haigadra
thawai yaw midu masu magi objective on lejaram badu masu ngam gidre then adu following succeeding MLA sing nasu interest to kya logi dabra kaino aduga aduna tawmar moira kanda adu yamna hekta kaino dinate yamna chong challenges dinate ba tawge din hana dum tolombi ya pone ba adubu nevertheless hoji akoi matam yawre tawrani su lautwe masi ekoina su ekoi gi capacity dagi ekoi push tawgani ngangthok riba sing se thaba onthok tabdi yaroi handaki matang sidadi aduga si onthok pasida si changjal laga access tawrakanda juko valley access tawrakanda SAPO ga maugi chinau singa thangpai dan yana hanbagi mathuk ta de adu thon gum se adu thok tan bai damang tai khoi resolve tok thona na bagi initiative chu chu lambi sem sena lotion ba lambi du khoi territory de sembani na moina machin da panglaw law du law jusunu ai buji kano na ja sanina hai duni maugi wena traditional villages moigi han lejer mi ba boundary di deep inside the present Nagaland state ki territory manung dani khuzama ya manung da mafam do aisu mamang da nawai khoi koziri gi tong matam da I chat na I yemure hojik su point do khoi dum khange ba ado hairi potsi matam gi matung ina conventional na traga khoi gi modern political boundary map si semak matung da gi di hojik leri ba mau gate ki sina ultimate oire haire okay adu bo khoi yare sidai da mo henjala moina moigi traditional canon na moina claim pang dong toraga masida khoi state government su tumina leibam thokte masi ekhoina lauba maugi miyam na lauba duna is not enough ekoi gi state government gi side gi proper initiative proper action na changi SAPO na claim tori basa this could incite communal tensions between the two neighboring villages somda leriba angami gi villages miyam duga maugi sinau singa gi marakta tension create tawgani maugi mi singna lambi chatu chasinda insecure feel torokani adung ba pot miyam se thokta ningai damta Manipur government gi side gi legal action lo change they cannot simply claim on somebody's territory machinam pale na khabar da che ha pe ti ya na they just can't claim adung bro to we are habito without any legit basis yaudana ta claim to sam sai ra sai moina ngang mi am do aduni sta to the authority yadari no in sana responsibility on what authority moi kamai hari no do ado akoi do same tone da same language da akoi jo heng IPR mai ta thado ga dum thoke akoi na ta thoke so does that make any significant progress I don't think so but it will definitely create communal tensions between the neighboring villages adu di aphabana te ana sigi understanding do leibam change ana maugi miyamna kamaina hojik masi taunana ba lotion na hona ga mamang da su koziri gi tawmatam da makoi gi traditional kano da tawni ana tiniami aduna tawraga mogi apunba koi gi kano mayam gi mogi Naga community, ethnic community में आंगी larger group अमन अमुक तरोगा dispute resolve तो नहीं तो ngam दना तो इन्हें because land है से it always has a emotional kanoma sentiment में attached to है और माओगी मियाम दा जुको गी कोजिरी गी लेडीबल लम सिंह सिगी मकोई अहन सिंह सिगी बिगी पारी पुरीना मफम दुदा कोई सिंह यालम बगी अमा तोरम बगी येलिंग था बगी सिंह हुजिक DZUKO hai se aing be sing hai bane hai da na aing be sing hai bane aing be sing stream do DZUKO hai ri every sing ba stream do hai ing ba adu gi to anu mi gi yamna immemorial time dagi lakpa adu lo mi gi sentiment yamna kaino to bo pot ama khak na singu pot sida thangna bale bam na ta tor matam da emotionally act tor kan ba so emotionally act tor kan da di it will never have that logical conclusion ta banga moi aduna madu thok ta ningai ekoina logically state ki leriba machinery me am season ra kanda surveyor general of India da masigi necessary initiative to lohol la kanda boundary disputes lotion na bagi thabuk chu paikhat pa somda koi gi tobum thokpa koi gi hana gi priorities to su lambi sembo pot to su hujik mao gi potato farm di mathak am phanam changjal labane hana dei lambi se almost phanam loire leira bane yes lemor report nu yam na te adu fajana with a political will amaglo na city state ki damakta tawdabe ade DZUKO nungsiba Manipur miyam gi damakta then world gi lakado tourist miyam na Nagaland dagi changbudu akhoirom dagi changnim mi su miyam leramgani so that will definitely contribute a lot aduga DZUKO gi magi attraction city it's all over the world fajana magi tongan ba magi leijari ba chamam leijari ba adu do khoi madu gi kanabudu yok na ba honabagi initiative to yam mathau tai na okay honabagi mathau yam tari sengwa sagatpa lambi dagi horaga semgat sagat ka ba leiba mayam se mathau tai ba tasengna Maugi miyamna hari pa mafam sila DZUKO Valley amadi masigi surrounding areas ni ta maugi miyamna karamba mathal gi
development obi ay kam khali arrangement hay tar pambi border dispute ama toina southern angami ga lainari basi sigi dispute la hendaba badu pambi bra na traga ani sigi marka southern angami gi kangu ga gi mau gi kangu ga laimina base tum handai supuna dum thangnara laimina rakone amicably adum laimina re maramaduna amana hindu hanjin tawbada ka sukai de ana khanbin bra otherwise akoi gi clear cut boundary ama lehla matung da hoi akoi masen nungsinna laimina badu ki sukai de but we should have distinctive boundaries kana ubi bra madu lenga na settle tobin hanning bra kamai the meaning waja hoji si sen habda intermediate jam le reba ko sotrang gaminga mausi to intermediate jam le reba yes aduga khana basi kanana khana amra raga government ni ai blame to ninge wari boko nang mapa uire na chanu pa atomba du bo chala adu toro suppose aduga ai sina krim toraga ichanu pa du thara to na khoi ne du tore ichanu pa ni du di khana ngi ba hadi machani na ko aduga mapa ni du na ichani si khana re na kam to sera na wari sarari state government to state government na wari sari kana su khana ni le teba ai na hairu government boundary le re upalite mana hairu boundary le re upalite ba adum very peacefully actually solve ba jabni adu due to our negligence akhui weakness ama lebi go ai hi khara haini ba aduna weakness to hoji je akhui realize to daga labi semge haina decision lobdo really ama ana haini ba very appreciate adu practical issue be practical not theory aduna adu zorori sotan gaminga moso khanani kansilite khasu khanaro intention ama namba botoni silite adu hoji kanjidi mu chi jajanina asumda chatori asumda chalabri ekhoi 파워를 대 부사 방근이 하이나 문이 맞다다 거 작잡지 잘봐 아주 그럼 나도 작잡 뭐 그럼 작잡지 막 잘라 로래 작잡 나라 로래 아시아 그 로리 레레드나 어리고 칸는 일때 okay this is not a कोइना कहे तारे कोइना business center ma natraga कोई economic center ma aduda claim tongno banateba it's a tourist destination yes tourist destination based on natural beauty. Ana sidi yam delicate oye. Sidej da koi na lamji claim tong naram ne hadna ba where khazan hadna barricade tokshan na agadi the beauty will be disappeared. Mi la roi. Aregi tourist hai first morning yeng do si security. Personal security. Ana dispute hoye na Manipur de janga di Nagaland rom dagi nung thar koni. Nagaland de janga Manipur dagi nung tor koni. Secyup langakpani hairagadi nobody will come aduna mangadori animakta mangane maugi miyam da sumangani angami miyam da sungangane aduna there should be a conducive mutual understanding correct. In order to uplift the idea of DZUKO tourism aduna adugi pochi tawge hairagadi mutual understanding am kakchange ba sidej the claim counter claim tawna leraba DZUKO valley gi magi beauty then magi tourism gi magi potential se sabotage destroy to hane adu bo sai sita ko southern angami ne adu mak claim to gi hetare entire DZUKO valley si makoi gi ipa ipu makoi mapampu gi matam dagi ningsing bathoktor matam dagi is all traditional boundary warga adu mak lai hairga lai banina and hairi ba wapam simak neighboring maugi miyam na adu mak yai habi wapam dine moin haning isi adu yanarga adu mak lere it means mao no muta claim to rudre Maugi miyam na nong ta claim darudre DZUKO valley is part of Mao na nong ta claim darudre no maram moiraga southern angami na hai se DZUKO valley is part of southern angami ado Maugi mai khedi ki su hai tare particularly villages singna claim ta hu da balai bizala kamai ta ujana ne ne claim to baduna atho to tebe ko ori sena ko makuna akhui ancestral thaina ga ipaipu haire ko makhui mapa mapu du ka de chapra ka de chapra Mao de chapri ni sena bi ko de ma kher wave ma kher di disparto minga tanya ba sotan kami lo namchi even angami lo namchi she aduga chakasan shema asi ma kher di munga tanya ba they all accepted this one adura ipaipu ni Mao mi jode magi seru jode madu chumra mana ai jumda lera akhui liminara chalaga asida jokram athoba phawi jokram tunda ai gini nang ina te na haidi chumdena nang nungdi chapni ba majigo adu makuji de dispersed from makel akhui wild play pambia malebudo sajoba ko madu masadu phawa ama kengre hedi pop ibda makhui village loina ujjar to ni hanani ko okay
하이 오리지니네 마코이 아두나 우밤비도 마사마 깽그레 하이나 아쿠이 쿠미나 아쿠이 마오미나 나무기니 나무 바이디 가나 하이도고 마두 토리 마코주 바오타바 쿠딘도 이든 셰마 포바 아두 오자토 해봐 아두 마코 후지 히스토리 칸드레 크리스천 온토 그래 크리스천 우라 크리스천 람타 자트레 올타다 자크레 오리부고 와칸시 아두나 히스토리 칸다 바디 가시 토프네 해봐 셴 하비다 나트리 마코주 ancestry maku ancestry tu kada hingbra haraga makhel da chapani na natra origin tu maku edu tu chapani buko ai makhel di chapti haiba kana so haira maku haiba chang mo ba hoji kam min haira proof na history ne jade ba aduna ancestral lamni ai adu ai pai pu lamni adunya adu ipai pu tu kada da chapra haira hangone orebo maku ju ekuju makhel da once upon a time our forefather live here haina nungda ibajam lenen si mezupamasu adum lere risha maskele koima chelsul lere konoma khoidigi biggest zapu phizo kun madusodum era line livnya ba khel gi horok ne adu nung makhadu da upan makhada hinga hena makhu wari line ikabine hojina adum bahai ni makhu era tam nungdu paru ni chalaga okay nung meri mangalena okay makhel gi tam na hau gi ba migrate to gi ba targa su makoi na ngasi di DZUKO si makoi gi ne claim to wi aduna mau gi miam na claim to ba to ba si dia ko gi lamne na dum khanjara ga lai ku je dum adu common sense ta lere claim to gi mathau da de mathau ta de ne claim to diro haji krimba ama tore chum de ban pa duna tan habi mo san na ko po ama horan kre wari bo wari bechar toro horan man pa na di ai horan da dum chum to ke ne ba mo pudu tum le nang horan kre loire ne kri ha gi adu ko gi tungjo gi pibam se taro dress ne tungjo gi ziri da lambi ta wire thamda hadi tungjo tu ziri chapagi lambi ta wire ga ziri da mako gi construction ma am tor mo do koi di tungjo gi miam na di ziri je tungjo gi ne na khalla le zari ne ba nong ta claim tor de pat koi na fake ko gi fake lom thang ba fake district heta nagaland gi mako di high level lam koi ne na claim tor and ultimately construction ma am tor me police thazali do police thazali se ai sport da u de koi nagaland government phau yari hai tare ne hai de koi customary na koi lam ne hai ba area sing sta nagaland gi presence nagaland government gi presence loire lai hai tar thamju thamai ba tam tam adu ai government for example mamang chagi 2000 I think ai athau da 2018 gi koi gi MMT gi koi tracker tara ga nipan tara ga ma mo nipan phaujalu budo mo koi trace pass ta we hai trace pass to gi pha bani mo koi se koi SAPO na phar ma matung da hai di mo koi se lokal matung da mo koi na police se nei hai tar it means mo koi legal gi lambi loi chale lai adu Nagaland police na sumokoi fazali court puthoi aduga last agreement sign to naga trace pass tawi koi permission yaudana na koi lam da sangjaru re habagi aya bas soi to halaga thohale hai tare oi akoi na budi thokte adabagi kedroni moi manaruga na thorono be tong sign budi to thore but makoi na di loina ma legal process hai di government phau ba yahole hai tare koi moi gi CM gi advisor yaurga soi to ngari ni level du wang re koi Manipur ga medisu PCD minister losi di ko yaurga sign dor maga lai ne marawta na koi government gi level da phau da yaure chumnagi southern angami na claim to khang na tre even Nagaland government is legitimizing southern angami SAPO's claim adai du ding sa hajre se claim tor ga sum akoi na di akoi gi lam do mo na claim tor ga cry phom ya ga de have de ba du ka Manipur government na budi madu responsibly thabak to ba pai ka budi matham tare mo sai thambiri du makoi claim to bu da already Nagaland government di madu legitimize to ri have tare adai du ding akoi na akoi su legitimate oi ba step sing akogi look ke level degi obi ai mau gi miam gi level degi obi ai madu pangthok mathok ta dri brasini not only government khatan government na bude hande ju tongdra la ojik yam chawna to bum thoe adu khoi look ke level na traga khoi miam gi adu gi khoi surrounding area ta level miam bisu ama to bum thok brasin kamai tom thoe tom thok pasida amana provoke to rupani ojik lei bo pot ba mau gi de ja sanina so hai ni mau miam gi oina di DZUKO se mu claim to we mathok ta de it belongs to us haibagi moida adu kan science am de lei jabane akoi sungai dum lei ba 2/3 of the territory hojik lai ba latest akoi gi present boundary condition sai hai ba mai cheli ba stream je machine boundary oira kan da khaidok pani na 2/3 of the territory si Manipur gi saruk ni adubu hai ba territory si yaunana ba gi approach road si akoi gi oina rightfully एकोने अप्रोच तौननबगी तोहान बाय कोई लंबी लेते सिगी लंबी से लेतबसिन मरम ओइरा कांदा थांगनबा स्टेट तुदगी कोइरगा सुम चलुबदुदा अदु हुजिकी हाइबा थौदोक्तुबदी मोइना साइ मई थारममी मई चाइ खोलेना क्लेम कम काउंटर क्लेम तौनबदो अदु मगी सिचुएशन खरा सुम लेबसु माले अदु मदु आदा होय चुमी चुमेना हाइरगा हलकपगा स्वाय योरगा मु हाइबा पोरका मानरक्ति दुनी कोइ गोजा
visual discussion mana hai gi da dum wari do khena rei du ne ba aduna traditional boundary gi si moina claim tore hoji oja sani na su mo hai redna if we are going to resolve the dispute on the basis of traditional boundary adu di Manipur gi territory su pak thora ga thoi Nagaland ya khujama gi ji ki hai point bo chang ta ne because adu da moina semdok pa yaroi da ba makoi gi first MLA na ai gi kungi last village ki border da fumiu hai fumi ma fu do oi thok tro kana na madu deny to do no ba khujama gi people na su deny to banga moy Manipur mi na deny to ngam ro adu adu do oi ta ne aduna hari ba pot da moina claim to just no but ultimately machina state government na lawum to ko thabak se lok train khalase adu matam da di koziri gi matam da irang thuke to ida so adu gumba violence to di pam de dana ada mau gi people sing na adu gumba nature da hekta onjan dana khana chaina ba launa ba ngangna ba adu moi pam moy adu moi observe to bo ngani state na khoi gi di already state na initiative lawraga to hol lagi haiba gi keno mo su moi lambi sema ge hai state na understand to report ane ane laire so state is the most deserving responsible kano hairaga di agency hairaga di moina oire sigi land dispute sigi matang di ada common mau organization na kaina khoi mesen launa bu di it will create more tension inter community tension create to gani adu di kana den hunarang angna bu di adu shorok bu di proper channel da to bu na ai di phare na khaleba aduna hairiba pochi koina asai makhir gi hairise departure stone oja sani na hairise akoi jo oja sani ma am chatna koi visit to re aduna mek seng na kabru range tagi descend to raga mafam du da last supper chak chamin na ma moi gi hagat ki ga na hagat ki ba mau de le ba sum da tampa kunda ba gi si inscribe to ro ira thamini state ki archaeology department na protected site on object su signboard thetna claim to ro ga lady so that's a living example matamam da koi machine swai da loin le ma ngakni but ekoi na hujik follow to budur sidi kai no har kanda legal binding le ba latest state ki boundary ni haidana toroga ekoi na demarcate toroga thamma ba pocha sida le ga dog na sigi wang da atopa potu moina traditional customary law chana ba leba amana chana da ba leba am moi customary law do impose to ya ro ba ka bain to do no aduna adu ya da bani na sigi dispute ama lakani hairi potu sai ja sanin jo haire ultimate responsible the surveyor general of India oirani and surveyor general of India da Manipur government gi site gi hujik rambi kakpagi tanja si lohora kanda sigi advantage lohora situation dugi mutto lohora kanda initiative to torsi thara kanda swai to na handak su mu hujiki paper da moi irei du ko tawra lore swai to no moi swai na mu tawsale this could create communal tensions between the neighboring villages aduna thuna interstate boundary commission am toro kanda Nagaland ga Manipur gi pochi once and for all ocean view already international border da international boundary da dispute like bagi already public da masigi sentiment natra masigi resentment ya wanga ga lei aduna masigi issue se amuk erupt torokta na mai damalta sigumba pochi athu da lotion hona bi hoise state government iba changi state government khakta nate akoi na suma ige survey general da akoi gi on writing da ma toge because we have a very bad experience in the past about border pillars issue aduna adugi presidents to lauraga akoi su in writing the letter ma state government ko copy ge adu survey general de su thage so that high report si mutually yam conducive oina lotion na ba cordially lotion na ba gi attempt ma hana tawsi yanadra ga di yanada bai thokwa akoi gi su we know we also have many other means adu de heng ko na lakani adu di mau gi myam gi su they will not easily remain mute spectators mau gi myam lai roi koziri gi matam da tawri duni adum defend tong na rakane ba tungjoi gi su tong nari duni kaisu villages na kaisu yaba na te adubu situation to da strategically more advantage oi ba hoji gi su more advantages oi ba ada lamsigi value si khang si moi ne am hele hojikti ada value khang mi duna khara hena moi da kai hai tara active ocean la kwai gadra value khang mi duna hena thawai ocean la podo interest lo we hen la kwai tare na adugi enthusiasm moi ne hele akoi somdai di hoji oja sani na hai oja sani somdai yeng matam da juko si nap tam ngam dre ba mamdi khoi wang ro ching ngam na nung gi ching ngam na that lei bani na madu thaido ga dang lambi du sema ga di
easily accessible way agadi mayam adum regular patrol chapning then police outpost rasna highway du maina reserve battalion thambe yai then lakado mi singi guest house habi be yai siroi gi chingom da sari ukrul gi siroi chingom da phajaba lampak tu da guest house sari akoi mamang da luingai ni ukrul le chatpa kanda ahing am le ga dang chak thong mai tong thong no ala siroi ka tho ga akoi imphal ta na thodore so adugumбаги kaya convenience to adugumбаги kudong chabadu state government create toragadi once we start using our own territory then it will definitely belong to us without any claim if you start using it adugdi pura barren land wena sum koi tourism gi brochure da kaida sum DIPR gi calendar pangap da hapkani adu koi na koi chan na lambi ne subi pi de safam laita safam laite adu di koi gi nagle de bhaur sang lai adu mi lam da chakra test pa to do pusa ni bata claim to bugi tanja koi na pi bai tare na seven wonder gi pano hele ba koi akoi na wen jaba yes makoi na ngasi claim to ri akoi na madu claim to bugi tanja khare bi re ba makoi de pi khudong jaba pi ki madu gi tanja to makha na pi na mo hojik lengang na cabinet su decision lau khre koi lambi si semagani hadna mau to koi zuko beli ge 15 kilometers yam phajana semni habi wakam ni within 4 months pas sembar loiner once and for all oina koi boundary dispute amal leri si su makha na tholok tanuk ge tamak tamadu su lengang na lambi seming ai sida madu su 2 in 1 hai tare amuk lo sharon bo khana taragadi matung tar ko yamna peaceful oina hare zuko valley sida tourist ki yam chauba destination ama yam attractive destination ama oibaga loina na miyam koi ani singi marakta su yamna amicably le hobu ya badu mathali connection ama create to batai mathau tai habagi north se ngasi manu honi tharam si mata sa lo sinjar ge ngasi tharam si da waja sani ambadi atho bra lembir to ngasi tharam si ba thawa pikiba amadi mapung phan gi tamak ta panelist ani mak paro besna mukana thar chapnuk chari appreciate you joining thank you masana ngasi manu honi tharam ngasi edition se karam to bi ko kan ber pe yagne ko mail id impactvnews@gmail.com natraga khogi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pe yagare well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off from